ko Kumawu wasante mantem no emu no nanu adaba election yi beko so said o manfo bi no mo ka se contractors abegina kwa so yi adwuma gidigidi yi gates nya ade no wo mo stress e ma wo ma na nya se by election nti e na wo ye ne de wo mo asa bie mu a wo su kire se ye to aba ne wie ye no said ye adwuma no ene yi ni na te said ye akokono ana ase nwa okope bibi na wadie na ama ne bofo aboansem na no eye wo no emra ye to Kumawu by elections na wo no krom ha se ye nwu so enso sisi a me no ka se ye gu krom ha se contractors e wo kwan no so ba bia omugu so eye adwuma amanfo ene ahyankafo fa kwan so de atodwa se wo hwa ho keka na wo ho e wo mra ye ba beto by elections na akofom ye pa wo msusu se wan hwa na mpanfo adwo mo kwansi wo hwe kwan no mo ye man no ho keka de kofom kra e kire se wo hwe ta mo mpanfo wo ha na wo hwe se de omusi gu kwan no ba bi no so mrika tuo no a enye ne de omo ye ena kwan no so kra ye unhuru ani so ye gu asope ne eja ne akogu asope ne eja ano no omo nya biem no na omaja na omo cornerst town that akotosu to that ase omo nduru na omaja from akotosu kona na omo kwasha ase oyuku kurom na omo de akọwie oyuku kuro ne eto kakira bi na omo kwasha ase afija ase mvimvi na omaja ne sa pane de omo started na omo ya ne girigiri pa ba ase omo to aba ne wie no omaja omo to mbo ase eze u efri kurom e kobodmase wama gua kodu anfi wama ja free hospital okosi bodmasi nyina mungu no akosi bodmasi kro no ma he efri ekwafi ja senso wama ya akosi masarachi Kumawu zongo ya free okoyina akosi afi ja so munye enim de ntia at the same time kwan so bokro mo ye nso ba bia wo so mo ye bridge nso no bridge wo hwe kwan na mo ye no a unhu so mo ye drinks bia se de runs ye drinks no ti me de mu hu ni se ekwan de nkomugu so mo ye no gradually de nanso so ade a omeya ebeboa amakwan na kire no omonye mayen because enso no chifa kwan mu a tutu na be say tutu no me se ne omo ya adwuma ne kon de nyame no kure ni me ni gidi o because say adwuma no aba form first ahun ke kan won be start here no say nyame no kure ni aka 3% pe constitution bi asese se obi wa parliament no wu a se ni kure ntie sie se ye de yekosie sianse na ye de ya ye o se ye de e wo hefa o mlam se panimu wu na ni kwan ye ya e se ekoye anse ya cheso asomo ma na de ache ntino enya because of by election ntino me kwan no e kwan no mtu wie de kwan eguso ye do be ka sembuwa bi onka sembuwa eguso kromafo ni bi nso e de atodwa se e kwan no mo e hyase eyeye no enam se contract ne no en share speed ramps bia asenti no America tente na ekoso wo kirema ka akura abo akura bi wo ho asenyi nyame ne fa akwan ma nkoto nanan e wo ensiedo omugu so ya na ya na omo break ana break no break ni ntama cars no aya one way na akura ka agba akura bi nkura omunim nyansa ti ebe ya omonto aso ntantem maye omu wie nso omunya bumping se de cars ni drum si komrika no ano de yankwala no ama yesuro nana awuku